wale nemiame tota yowa rega wale ne emiame COVID-19 bubo rega hia wa menoton mupongwe ohun ya hie ihwe eni ana wa bedene itwedo ya fe edoniro wa ke bedoniro si wa ya bedene o abowe wa bava wa bota mamare re soin mare re se va gadebe ya soin ma be ya soin ma be we no keke afe ko be we no meke na ìwọ̀n hu wa regu o wa bokian o edago wa ya fe no yere wo no ma ere wa betian ya fe bagbe na to ta pepepe na ti na re na na ibude owe ogyo hen wa gari run ogyo sa na ya sun o penira ke bogo no wan ta lo bua no ke de na we so de na no ri ni ma wori ma pa gbo we na we se ma we si koko ma ne do ma do to re bo wa e ya fe do ri gbedia e ya fe ne gbe mara ma mi a so ba no yo bo kan no mu ya gbe na o la ni abe yo we yo to e kin a lo mi a na la wu o do no gie ko mi a ba hin bu ma re o mi ma fa obesu mi ma fa obe vindan ama ke na gbon ga yi so lo bo ro do la agbon ri ni ma ke si ma bo ni ma mi onyin ma ya ga we ma ya po lelewe e de ni Jesus Christ no nya ma isa wa ya bo kan o ibude ago wa ya no ere asatin eso ni ebo hia wa bo kan o wa ti ebo bagbe o na mi eke na sun o ibude oredo ibude oredana ifien o na ya yin agbon uzole va iha no gbera managun kan be na ya gba ore mo heve owa we na ya ilele na lele wa ne mondo wa lele in ate wanre o ma efo be ba o be mi na ro keke ne moru bene riyan abi bie mo ya gba oriyan ni ya gba oriyan ni ya iton tin are e mo ìwérí o we ri a o le mi ne riyan abi yin ata e ni amaya tun do ni e ne mo ri be ru ai ma ya do sun agwa kana ono ifien o bene mo do ya fien o he ya do we o bene na maya ya do le pepepe ono ifien o na ya nya agbon eboke itie life skills ore bo ma ta na ma do gbe ma toge do fo na fe ma do la ore bo oye gbi ori ma na do oba bo wa yan so pa ma ebe ma ya wori ma he ifien o na ya nya agbon iwe o na ya nya agbon be na ru emi he bo wa aido ya nya agbon ba won re na ma na do won pàtàkì ni ma ya ma mo mi emi pe akebe mi ku ore be Daniel won pa la kebi be kiku ni avia de ewuyan be Babylon ariso do oba ni na we mo ne tege ni mo se no emi wa vian wa kian wa vian de ade gwa ben rando Miami yan ri sagwa na wo na ma vian na vian re iyopa na wa Miami be na ya igbe he be na ya mu he
bene ya kpokpe he bene ya kpolo he bene ya dolo he bene ya rie ba yo to he na hia yana gele we be dio e mana via ke Jerusalem re ori ya goba ori ya mu pa menoba ori ya mu pa bo no ba ya kpobo ori ya ma me e patako na rie ba e oni rie ba o keke na ma mo mi ebe no wan kai na ama mo mi boya de tege boya di agbon no me ke na gwa le le we na ya e he we na ya da he be na ya kpo boy be na ya kwo he eri ono na ma so oga ifie ona ni matana ibu ihe va ma ga yi ifie oga do ifie oga do e na ya ma mo mi wo wa oga do ihe va ma yo akiri yo ye no ka o ifie ogi pia ifie na ya ma mi pia mi wo wa ona we luga ne no ka na tie ifie oga ikwo ifie na ya ma ikwo mi wo wa wena ma emi pia mi wo wa e da be ma emi ikwo mi wo wa ni pia be gwa ni pia ya ga u na boko pia oyo do awe mi boko e la na we okwo we hia gele okako no pia mi pia ikwo be ya mi kwo e na okako na ikwo awu abe ma e wa so kwo do ne ba okwo ba ne aba obiele ne oye bi beke ko ado awe mi pia aberi manya iwe ya bitaba we opia wa lare opia wa hia opia wa lare oge banadi beka beke ko dogu ma gbe obikebo na te ibo ye we lare opia wa hia opia wa lare rudo ni ma ka to ri pia na edabe ma be to ifie o ri ku a piri yo piri re wa gba okoto edo wene bo me wene ya ma mi ni ate life skill eri manedo ma wene ma ya ma mo mi na te ifie ori pe na luga ne ori ku wa bo kia wa epo boyo wa bo kia ima wa re bi na re ima wa mo gbe wa mo gbe na ya fe ko na ya fe ko na aga izeta e ba so awe do ka we yi de sane na kin feko o feko o wa mensa o ri manedo o mensa de e bo be mensa o ri manedo men isa o be be ma ya nwa he be bu o be be ya ma ya ma mi he be bu na ga nwa ne nya da o pe apataki o pe mata nya ga nwa ne nya do wa iku pataki iku o ge mata agbona o sare gba wa mama o dowo pe dowo ku o ri no ati ye kugbe o eni o di agbon wa ama mma mo wi no kake eni o tu yagbon do mo nware o ma o bera ma obiye o ma bi na mo mi he o ma bi na mo he o ma bi na dodole mi ye ima wa ta bi no ye wa ge so la na we na de na ri we na o are je be ri o ma honu we edo me be na ya gba ogo mo bo wa o piano o kuno wa bo kan o are ri egbera no ka number 1 prayers erun we do ima ma mo mi be na ya neru mo wa re ni wa le lo ki am be gbadagbada ma ya ere na ya neru ga ne de be so si ma ere aberi ma be yi ma neru ye be tie more ye be so be obo nya hu so be we ni atota ni anda ho ugbon so ga ikegbe ga ne de ugbon so be ikore awe yin so pa erun be na ya neru mo ga da ho erun prayers be so su gibere na ana be mi we ra be ye kebe mo ye be total we e be ti bible abe si won abe nerun eri ona aya ma mo mi runda oge won
Egero no ya gedi mai dare baba. Egani no ya madare baba ni o keke na erun oriso egbe. Ata musa lo gba na ma gbon ye. Mami erun ewi na mamo no ma den do u kere ni ade. Na ya ma gbon na he. Ubege secondly, another life skill is personal hygiene. No is a gbedupo geba. If you na yakin abagbon na my mo bo wa redo. Oye unwame. Oge egbe owan. Unwame oge egbe owan. Ama mo bo wa. Unwame oge egbe owan. Unwame oge egbe owan na. Nife ko nana o wa dege. Unwame oge egbe owan. About your personal hygiene. Personal hygiene. Unwa egbama. O wiagare wariore evio kau na kau adigwatu roma tigwatu yoma. Ilaba twa. La bieze, la mogun, la egite, la giesa. Mamia, la kungo, la bo, Ebi ke na wa itu aka awa mammo e. Omo adodo de we wa kan we no digwe tu baba. Digwe tu ye. Ogele tu digwe, o digwe taman na ta. Bata. Ha digwe no we te labi eze. O we labi eze. Akwe wa wi de gbe mai. De la gisa no la gisa. O ta se. De la mogun no we la mogun. No ri baba ta bae la mogun baba. We de go tu we la mogun ye. Enegbe nikin, o enegbe ke gba o kan ade. La ba to e. Upona ai de gbe mu ladian. Da du ku ne do adoge to. Da du ni ne da adoge lare. Ngane do ima my moy mi ara one day bi ara ro kan tege personal hygiene o ma fo wa unwa me oge egboma e oge gbo wa we oge bo hia unwa me oge gboma aka mo mo ni no ya pa kon do ma me unu wa ya ye ro dongon ofele kwa ya pa kon ya pa o ogele ya sa me apa o abi pe do bi o kan no pe a oni de egwa pa kon adu sa me yobon ni unu da na ye bo gun yen na ya pa akon oge ise ne no ya wi to boy pa kon na so me ipe ne wa we no pa kon ke ari esuku u ke ari owi we pa kon wen ege de ma fi pa kon ai kai ri no mo we ya pa kon wen ogele ye yunu olu odo ya pa kon odo ya pa kon unda ama pa kon odo yi bo vie o dongon igberagbiri o moni ya sun ri ba ene ri won na ri aka ri ofigbon ri alubara o esun ari ene o manape odo sun awia o ama kon ne o keke na mamo e imane do mamo e don wi na pa kon e o wi o be yen be na ya pa o he o wi o ma pa o e dongon ile dian e dongon ile bodan ma blage amoni la dian wo wa u ka ma we no ya pa o omo ni gele ya pa o ihian ama mo abion ihian ibon lege ta bian hian abian hian na de aye abe aya bian hian ya ha egbe o don tutai kegbe abian hian omo no ma se na ye abebion hian iyo ma no bio ma nu akon ya bion omo mo hian iyo mo daga mo ge iyo tandi akon iyo mo ya bien omo mo hian odo we akwe den hian ni wa le lo ma ki aberi o akwe ni hian ni do le ladi abiosi ibi ki pe akwe ni ara me hian awa bion o ma bion hian lo ara hian be di be ki ko me hian ata mi be ki ka we o ko bi hian we gele ama bi hian o me no si ama bi hian oboko pe a o we na ya bi hian e bo iro bu kan
Oma we na ya bi here ba oro wo kan. Ona do nwa be ri owe ihin na do atan biozi. O me no si. Borisi. Ibi akiku ati su ihe a. Ibi akiku asi ihe a yi bi obori ibi akiku ya. Agin ya nwa be ri o. Ege manara wo kan agbina. Ibi akiku ihe ni ya gbegbo ma o. Na ya gbegbo ma o. Eko edo amo ma we. Okoko ni ogbo. Mami wa ihe loko yo a o. Ege ni udo ama o le. So pa ori bi kipe awa bion wa gbe bandagwa na o gbe yo gbere o wa gbe go na do yo na ru be don wa be ye no ibi yo bi kipe ama be na bion he yen ga wan ne o ban keke ni hin ado atan bo gize hun da bo o da o ede no mo na do ya kian no wan o kian ge pa o do ri oku ihe na ma bien wo kan isa tin do awo e bo ki do wan ne so pa ma bi yon o be no si wo me ihe na ma bien e jo pe ya fi o bo ya me no roro ya be zado ihe na ma bien e ma no pe ya fi o bo ya me no roro wa ni wa ya fe wa ni tana owe owoko o mana fi obo yo ihe aron ni a o rin ni a ebi na da rin nete o rin ni a ebi na rin nete oku no kwe na ihe do ya fi bo yo wegbe ero o wa da won yen to bo ata ma won we ya bi ihe won gele oni ri ma o ma we ifien o ma fien o e o da ro bo kan ma we bi no keke nu re o pe asi yan a fun da ege ya fi bo ya menororo o ko do ma na ma fi bo ya wegbe akekun agwe ilobi ogodo wa me o ko ni ilobi yo wada ha wa na do o ko na ma ihi na ma bien ana ya fi bo ye o ko wegbe Bogi lobi ogodo wa me. Ori no wegbe be na ti nete. Owe do ti akwa ya kwe no do gbedo lobi e ku we do wo ye iyan ya vi no wegbe. Eyi o no de runda eteni o ri no ni okan ao. Ma ti ku no do gu o lobi e zebodo. Wa mi eso ga he o wa kin ao. Wegere na wewe ehu no lobi ekewe o me no sie wa ga gbunu yota ma ni pe aso ro no ma ebe na lobi ekoko he awetobe won ta wa no ebi ya mo bae o me no salo ba ya ma me bi he ebi ya fe no be na ya lobi ekoko o be won bai na gbe tiki unda mani piaso ilobi ya wa kan ma wa fan ro oboki mo agba fan ro oboki mo be na wa ya kan mani agba mu egin la dia agba ba eyo aliye yo ligere eri o mano o me be no salo ba ya mama he be no salo ba ya mama ni awa we lele umana lele be rio eri okwo ni ilobi eri okwo ni o ya vi yen were na do afie ya wegbe odo ye be da ma beven ya rinete eri ono we ma fi oboyo amenororo ni umana fi oboyo o kan won wegbe ukesun lobi enya ra so le eri okwo ni o me be na be we he okwo ni te do mu egbe no ya mi enwe yi yen una we be no keke na we una fi boyo we gbo na ro ere ifan igbe wa ya wo ni o ya do ni we ke pagbe kan ti lo bi eyan abo kan won
Umana woni una wafanya o ameswen wa be de akwa yakwe o alenu uwa webe no salogba ma o salogba ye uwe owe na nu mi na we gbo oku na o salogba ye o ma akwara unuro akpikoro uwe gbero oberuwe ya oruwe gbe oku ni ogo owe wa gwa fi boyo mi don ke ki wa mi wo be ma ni okaka bori n'okwu do aye ilobie iri okwu umana we be rio eri wa gwa we ihe ha tu we ebi ni we do lobie ya lobie la re o tunda obe ko de ogwa we ma no ma gwa lobie kokwu ko le na ihe wa no ka onoro ubi yen we do we ihe na ya se ika ya se aleke iya we yan lo bi kokwo ika amabu na so na do so wa yan lo bi ko kan we aleka we na do so ba mamia ona wa o to te emi ori lo bi wa dai ho edo duma ka nu ya dole o duma ka nu ya dole o o be do salo ya ma me ya he o ihe ni wa o ka wo ugwa bihin wa o ya mama mi o ga wane o be gwa bihin o ge eriri ami kemi personal hygiene akwe oni ohun ami o ge de gboma akwe de gbegbe o ti ma na do Africa bodo o fofo e o so ma de gbegbe tun do ni igba va ka ke na akwe be de o ti ma na Africa o ti ma ni Nigeria be o te ba ne kwi tun da bo o fofo e o fo ma bodo be we bo o fa ka boro tun da oni o se be bo oni mbo fi wo oni ege bo no fi oni na fini wa ko pa be de ose wa ko pa be de ose o kon pa yin are me u pa ko e be de u te ya lo bi ye bo se ke no ya lo bi ye u ya ri upon na ya kin o na ya kin egbe u ya ri u de afie ye amme u do mio u do ya kin egbe we ya u do ya kin egbe we ya u ya kin ye u ya kin fo yin egbe de du maseti ku so pon ara ya ku e mase aya ku mase o ga o gbe no o je ba ku o ta are o ma ti we ba ku u be same ku egbe we u ba we be ri o una ya lo bi e kokwu o egbe ma ni ofo ni odo awu aladian ni e ma ifie o e yakin do ma u de wo e bro bo kan odo alogo na we bo ga ba wan ne ifie o e yakin aga di ba ene ka we ya sogunu abe samme yu no ya sogunu na wa di eba ni ya yirubu gwa kan ya yirubu nu we wa won mene o ka gbe ya da yan aya o yan be eba ni yirubu nu de imu olobi eba ni iyan do mo kikan eba ni ga mo kikan odo sun ga yu ana na we onu ma we awe onu ma we eba na ma pe kwa na ma sowo kwa e o se aye o pa kan o wie do ma be yu pa kan o ta abe mamo so pon o isogunu abu won me ni ya fe abe bi no rugunu ya fe o 12 fois o do gbe sa mo we yo o we do gbe we o 12 fois no sa you no we sugu keka e sugu keka of your boy yo no ya pe kwa no o we opupa kan o ta o ya me kaka bosu nu da ma we be yo o do you know ma ra we a emi na ifie o o ge de gboma e na kin e suku we mama mi e kun e suku en ya mama ni gboma akwe upa kan aparo de no be kin ban ihin na bien be na bien o boy la bien o we
wa mi eyin wo re ma so re ni wa e ma no wan so o wa ye bio ma ne ma na gbon one ma na gbon be so ba ya yo wa ebi ya fe ta dole yi o ta dole yi wa pupa kan e run da to gwa lo se ogana de ma na pupa kan eri wan so ya de yen ata ni ma ho o we tu wa gwa lo se e to gwa lo se ona pupa kan Rio be no so ba yo wa aya dole yi na na be so wa me ya so wu na eri oye be no o se ya gwa lo ihin na bien eri oye be no o ri pia e na ma u no ale so ku e de na so ku wa be mi no ya ye he ono e personal hygiene e won me o re ne gbo mo The third one, no bogia. Sweeping around the house. No bogia, we gbeyin polo legawa. Ori bia ki pe a ifien o na ya ma mo mi ori ma na do. Ama ebe na ya gbin legawa e. Akwe ni un son bo. Ori baba, o we baba. Akwe ni un son bi yoko wa, o we baba. I have it in one day, mamma, where akwe ni un son, onye enye lalawa, uwi uni en do alelawa. Gele. Odo ami enye wo waso, so gba we mi tan. Ha gbin un legawa. Ko ki yoko wa. O wa Sunday ni e baba na mo pia yo won bo, we na ya gbin un ni. Wa ke sukuru re wa gbin un na. E ko ya so wo nu we gbon. Ifie o na mama ya mama e pia mi wa no. Bena ya gbon ya polo. Obe me o wo na ya polo o we na ya polo wo wa ya polo e ba e ka o wo agba abi mu me o we tanse o wo wa e bi ki pe o polo laga o wa o ki yoko wa bena e banado ya we mi. Life skills. If you ore emina wu wa diagbon. E dagbegbe e no. E ni sen we do gba ya. Àìsùn wa o do gba we ya e baba kwe. Aya ma mu ipe ari. Ni ara polo ni ara polo ye ko wa. Yo salobo o. Nupoge ha. Oni nukpogi haba nukpogi ha nukpogi na gibe no fetch water from the river or from the well beni manado ya ma mi pe arin e fien o ori mi pe a ima ma mi we dara gbe no ya same kezere uha de uha no de eza yo bebo ni o mo pe a o ipagbe ora ituone abapa kan ne o ya same kezere o ya same kuhari eze ima yo bebu ma uha ma bo me ye kurion no ri ya ki va ama mo omo pia ama no ya same kezere o mu ko o mu zagodo ugban so ere na de ahun emo edema wa fo ahun emo o kekere na oporo ka re iture o kekere na do wa ededo wa fo o we na lele ihu ni kai na ya same kezere ai mu ko na ugban so ere na de ta mu pa me urupiwe ma mu me gene de o kekere re na do mi urupebo ai bo mu urupebo yeze urupiwe amu yeze amu ko me agbon he wa ye yusun ara ri eze aseze avie ni ya fe yoto ado same even ya fe na wa de ko ni na wa bi ole e ya wa laweze yan si koda okere yan do same akwe na wa ya mu dia yoda o wa yan same o ma mu dia yoda o ba yan same awe don pa wonzere ko wonzere la dia nu gun same nu da ni ya hi o yu weze awa
no ya no was awa o ma anya yo o anya na yeze de o jibe yo ye odiye kaze o so bo akia ekena na dege awa me we na we mi here wo tedo ana yeze ayo yeze do we de jibe yo wani wa adi ekena na dege we ye kaze o to teze agmunyale samene akido adere yuweze ado akwe ni o abe no asari wa de yo abe na be re anya samen abe ta ma ekini ebiaka hefe na kwo ni ebu hefe na kwo ni awa ge do asame o wakodo zere wakunwe zere ya be sikototo o wa ni be sikodao o ya samen ameno hu an so bo ri ko e we sabe ne ana be kuene agmunyale yusum abe adiowa ibiaka ikpia kebibiakiko o ya sabe kezere de ebu na zeye no na miwa oboko kpia ya sabe kuhari baba lo to bo ya sabe no ya kwe o ya sabe ha ibiakika no ro wa we ama ya kukagbo na ya sabe ladian kiri na ya sabe ladian ai mama ero ma ti mama no wa to pa de kigbe ya yin asame kuhari ugbe so hari ari kiri o wa ya fe wa mu ha idun o koko fi ha ekeni afia yo ti me aro wa kiri omu uko omu ukegbo omu eko ba o ya so ame kuhari ogbe osetin yo gbava osetin yo gba ha bene baba ya kwe bene yi aya kwe baba wi ye ri ekenu wa ye aya ho ku obodo o wa na kwe baba ya sabe ku wa re awa o bu ku pia na bie no ro wa aya ma emi ifie o ogo mu ku pia no dege etadi ba ma bo no wa ya balo o ti wa yu ha ni sigba yen eye zele ye ati omo ti ye ze sigba igba den gba se be dopa tun dabo even na wo awu owo kan o sa mekezere ni wa ya ku ni wa ya le baye ifie o oge emo ni ki ya sa me kezere ya sa me kuhare ubege uso ni manado ya ma mo mi bo wa no wasi akokian oni ena nupogisa awe ye bogbon wo na ya be adege ye wa na gwa tiedo ya be adege ya ye boni be tie nupogisa brush the farm or river pathway. You join the other young people in the village to brush the farm or river pathway. There's a river and there's a road to it. There's a farm and there's a way to it. So those are what we call river or farm pathway. You join other young people to do it. Mamugbo, Mamenze, we na taiban. Ade baro, abati ede yo na agmo deze. Abeli ede yo na agmo dugbo. Atie, ki bie ki kpia, ebi robebo. Kebe eoga, kebi gele. Ede na agmo dugbo. Kebe de na agmo deze atayoto. Ede de ga ire awati ogwefio. Omo pe ya fe don rebu ni yen de ba eoga yen de ba egele. O de na la yugbo ke o de na la yezeni yen kuku gbon. O pupo wa no. Ama gbon. Ezaido akoma una yo. Iwu ido songo de. Odo aye ihon ogo. Evinate do te ihon ogo. Ona ihun no songo de. Na yegbe vi o ba ari eze. Na yegbe vi o ba ari ugbo. Ede agbe ogwe ihun ni ya fe yan ma me be gbiyan ame. Ore ebu ogo gwe ke ebu ogo son. Ke be ame no ro e. Amagbon de ni we ari ugbo. Ute ya sugbo owewe eviva amame ugbo so do so lan popon na yi na yo ede de ma yeye da ma gbon ari eze eri owe no
ugbo ido akọwa o eze ido akọwa o uweti wa ko waye egbe he ihan ogo ubere tun do ni ibe ki gba ni rebo amaya e be na ya gbon dugbo he be na ya gbon deze he du wo pa le ba yugbo wo pa be yo owo gbon odugbo ni logbo deze ro na ron pa yo e bo ho go ye akoko gbon ege na de mama iware abe yi poleki ya poleki ke o ga kegele kebe ebi ro bebo o be na wa te de yo aya poleki o dare ebe na ya ma mo mi be do no wa ku yo yo o di ni egbe o mami even so na o weti mane ku iba wa we bi zigi o de rio ma wa we bi ebe na mama ni e ma ya lile upoho no ge ha you wash clothes for your parents. You wash your own clothes and you wash clothes for your parents. Our parents are not supposed to be washing their clothes. So the young people are taught to wash clothes. No go get how who okpon usu na o no pon bi won yawe gbe ogun ekia opon na ahin egbe umu kan we yo ewunu yo no na o fi gbon yo no no won yo ogun ekia we yo baba kwe iye kwe omo no da de won de ba gbon ora iso mo no so suku na o yi to boy gwa hopon ai mai do magwa o ai mai do boy man wo ai we I go hoy. Digi wen ro no boy bangba u zoene u ke we no to boy he no ke. U we hokmo o we kebe oge era. O mokua o hokmo ni rai. Wa o mokua to hokmo ni rai. O moko bi hokmo ni rai o. So pon o mokua ka ke no hokmo ni rai. Ebi na ya mama mi manado no. Ifia we yakin no mo amu oporo mu ka ekoporo an egbe ya awu atuse baba ekwe aya ma mo mi ona so fi gbon sugbon ye wu awi tama gwege ki udan ri baye o fi gbon kebe won ogba eya no fe ko no ga fe ko no we na ya we ya he e ma so wa pobo una mu pa bo no e ma so ya pobo wa pobo ame wa gba to wa gba hun eni wa me kana o wa pobo ame wa gba to gba hun ono mu pa bo ni ri abe so egbe rio omo awe omo no madi wan de awe mai be na ya pobo he na meni na gba ri na meni na gba patoko na meni na gba owe awe mi hia manedo mawa mai moe awe so nubogiyan set iron traps and set wood traps. We teach our children as a matter of life skill how to set iron traps and how to set wood traps. Manedo ima mo ni abe na yakakobe ni akakobe ni abe na yakun ifi nu gba ran ni agba ran akakobe takun ifi na agba ran ade igba mo kwa na ade akobo fen ade na orin na ti akobo fen ni elogo na ke mo yawo ebe na agba ran he akobo fen ni ye na kwa ya gbo ofen no di makabu wa ofen wa ri oka wa yan ja egbe anja mu ayo makobo fen ai mu yo aso are ofen ga fi yan ade akobe ni o we pai won go mo fen ni akobo fen ni abe mo yuwu a emo na emi pua yan be mo akobo fen ni ari owo ha ekenoma ere gbe bi yekowa o be de ekeno fen la o me ekeno fen la o be ke yo ugbenso abe yemi so ke o ti ri ipe din o ya ke ipe din o ya ke akobo fen ni
òfin ẹ̀ráde ọ̀bí pẹ́dín ọ̀rọ̀wà ọ̀rọ̀ yìí pẹ́dín yẹn wàá múnú yọ̀nù láti pẹ́dín ní àkùbẹ̀ wà dàn páì ọ̀ní ọ̀mú ẹ̀ àkọ́bọ̀ fẹ́ ni ẹ̀yìn bí ẹ̀ka ya gbẹ̀ òfin nà ya sùn òfin agbé àmì òfin unyẹ̀gẹ́ àmì òfin ẹ̀fà àmì òfin ẹ̀bẹ̀tẹ̀ ọmọ ẹ̀ gbàgbé òwúyẹ́ ekeni ẹ̀ wákàdí ọ̀ya àkùbẹ̀ ní di ọgbẹ́ mọ̀fẹ́ òkòrè èdè ọ̀wà náà ọ̀wà àdí ekeni ọ̀kàkùbẹ̀ yìí dọ̀ mọ̀fẹ́ ẹsẹ bá ọ̀rẹ́ àkùbẹ́ni kìlẹ̀ mọ̀ òfẹ́ ni ọ̀yàkùbẹ̀ òun rẹ̀ ọ̀rọ̀wà ọ̀kan ni ọ̀wà ọ̀wà mọ̀ òfẹ́ mọ̀ àkùbẹ̀ ọ̀wà mú dí wa ọ̀mú túlẹ̀ dí wa ọ̀dọ̀ mú ni yere ọ̀dọ̀ mú ni bàbá rẹ̀ yẹn gbófẹ́ gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ ọ̀gbófẹ́ ugbẹ́nsó ọ̀wùkà nìkéré ẹsẹ̀ tí ń zà àkùbẹ́ni ẹ̀ tí ń zèmí owó ni làdìyàn wíwọ́ àkùbẹ́ni àdógbẹ́zọ ọ̀yà tán nọ́dọ̀ vai nọ́dọ̀ pẹ́ nọ́dọ̀ di ẹ̀yàwó rẹ̀ nọ́dọ̀ ká ìbádìí ọmọ ya ẹbí náà yàtọ̀ bọ́ ma igba lèmi òwò náà yẹ ọ̀yà ìka ní ọ̀dọ̀ wà ní ẹ̀dínyà dọ̀ àdìọ àwẹ̀fìàn ọ̀ṣọ́ ma ìwé mi fi owó àgùn ẹ̀yìn nọ. àwẹ̀kẹ́ wà pàrọ̀ èdè mi àkóbẹ̀ náà yà gbà mẹ́ náà yà gbọ̀ fíòtọ̀ àkóbẹ̀ náà yà mú ọ̀kan ọ̀ní dìgbà ọ̀ní àkóbọ̀ fẹ́ o wẹ̀ àríyé yọ náà yà kẹ́ ẹ̀ wọ́n máa gbọ́ àrùn ọ̀tí wà mú ọ̀bọ̀ ọ wà mú ọ̀bọ̀ kwaka ìsákì ń gbé kọ́ fún dọ́ni àwọn àwọn ẹ̀ma èmọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà yà wẹ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà yà rí òwò ẹ̀ yọ ẹ̀ nana wẹ̀ rótọ̀ dábìlì lọ́jà ké uke dori emi kemi de pedi on ade yo de ade ade yo do ma we mi ro pa yo udo ke amamo abe fi oto na zeke na ro la dia da ma ko be ni yuwe oto ni akodori ebegwo akodoze eken gwo ame ga de na ga ko bere ba ama mo emo ya fe don Yesu ku non il wọn dán sọmi gbígbé náà sọmi ìwé va kéṣùgì ayé máa ẹ wẹ́nà yà ká kó bẹ́ẹ̀ yí wó ha ẹ. gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ ọ̀kan ìràdé náà ló rí òwẹ̀ ògì gbogbo ọwọ́ àdì owó yàkùbẹ́ ni ọwọ́ àmọ́ ẹ gbà ọ̀fẹ́ ìmọ̀ akọbẹ̀ ọ̀ṣẹ́gẹ̀dìyàn ọmọ ẹ̀ náà ugbẹ́nsó ọ̀kan ni ọ̀dọ̀ fíò bọ́ yàkùbẹ́ ni ọ̀sẹ̀ gbẹ́jọgbẹ́rẹ́ ọ̀bọ̀ èyí fìyàn yàkùbẹ́ni nọ́ọ̀nì akọ̀bẹ̀rẹ̀ ìṣẹ́bà ọ̀rẹ́ ọ̀tẹ́ mọ̀ọ́kàn ọ̀bẹ̀ ọ̀pá ìkẹ́ ọ̀ìdá wa ọwọ́ ọ̀kan rìé ilé ìwé náà ní fọ́tò ọ̀fíòtọ̀ àhágbọ̀ fíòtọ̀ ẹ̀rọ mọ̀ọ́yá wọn rẹ̀ ẹ̀dọ́ bí gbé ọ̀rẹ́dọ̀ èmi náà màmá ẹ̀ náà ìfìyàn ẹ̀ náà osalogba via ameni wo ha na agbele na yoto bo be tabi be no ho we amena yin ya no ma na agbele na ga ya ruwo ha no ruweze no ha me ge gbo ma osalogba ma be rio o moni ta wo yan wo be na akun akube yan be de wo be na akun ifi he na ya gba amen kun fi nu ya gba amen ifi mani do kun o sa we ha amina te gwagwa amina te tuwe amina te ura ho gwagwa tuwe ura gwagwa me wa dege agbon ya wa dege bena ya ba yoto bena ya gba lo bena ya fi osuwe bena ya de alele bena do ya donere he do ya se ke ni fini e ke na ba mi yoto yi akedori alele ni egena do ami na te uwaya egena de alele ni wa no
oha alele ni wa no ado di Joshua ni re ado di alele ni re ado di uwe kwenwi ado di ke ba ye wa ti no ke ni ado di se ba ya ke ke do amma me no ro ni no le gani a mama yi ba ame ga de ame no ma be ba okoto o wa be hu le ba be no kare o wa mo o keke ni o wa de fo o wa ma ame ni o wa segba ye kina ba yo to ni u ba yo to o segba yo ho ame ni ga zo bozo wo esetin dega nye ifinimu nye ni setin wa kholuwe uwe rekwemi o wa khole ladian nye ya ruwe e wa wo enye ni wa wo ha ruwe a ma mo ifien o re edono be na ya ge ifi e de omenye e baba be ma e mo na ya mo we nyanya runda ifi ya menye enye wa wo be rio o ya ruwe o wa ke o na do gbin we ya mo wanya enye do go mo o e baba le ma mo be na ya we he ukedo ya ke na nya na ji ukedo ya fi popo u gwalo hu enu ya gbe hu o ka o no aka ya gbenye u popo ka o gbenye hu eni wa no e ra be ma mo mi pia o ifien o na ya ma mo mi be no akedo fie na ti etuwe ni owo to afia aga fie osuwe ni re adori alele ni re adori la wo to uga kwe mi ni owo to iri eyi kebu keke ni aga iri ko anadora iri ni alele ni awa ya ni adora yo to odori ebegwa wa iri ebegwa udoze eke doze iwun ebeni na ga dege ewe ifire ba wega ife no na izoze ize kan yo udo gbedo vie ba we yo we ba ni bedo aye we de ekeni ka eye ana ga de gwaka de guzo no de go kan no de ge vato no de ge guzinya no de ge rue no de ge si no do ni dia kimi o agbobo yo ya yo ogwe kan ogwe kwemi ni odon ifi mo o wa sigba de filter no de okano de evuato no de guzo no o wa segodukun ameni do fi mu dato o komen mane dori ma ya ma mi pe ami ora de ame obun dato ohun egbe mi de go ma wu ogbefu omudi owa edo ma mo emi be la kakobe be na akun fi no ya gba me edo ta e mane dori a olele obi o ma no pia be no ya on ege no ya gbe ofin okao oni mate ofan pa owo gbo fan pa de ko ma gbo fe ave ata ma wo ma gbo fan pa de ma gbe otan ave ta ma wo ma gbo tan pa e de no gbo tan o ka wa tie o tan pa e va to pa o agbesi o agbe uzo odokao oni obuzo pa o wa po bonne takabo obuzo pa ona buzakpa me te fi kunfi o re na we igbama ima sa ti gbuku uzo me ma e buzakpa me ma e buzo rakpa ya de ya yedo ya kami ani de wa ya gun o ndu ya kunfi wo ya buzakpa uzakpa kunda awa ti amo wa gbuzapa eni aya kokomo aya mamo rin ifien o oro mo pe ya kin o
agbe esi ona gbede ona gbe erue ona gbogozian ave kama an okwan enikin ewu ti wa munu wo owo no o ati ebo ati dun ni adogo ma de va an okwan esi ede erue oguzian an okwan oge bo no azo wo ege noge azo wo ege odionwe awamulawa ifien o oge do no Uboge tap rubber or you brought cocoa farms. When a young man is growing up in a dough, he is taught how to tap rubber. The father has a rubber plantation or cocoa plantation. He is taught how to cultivate them. Tap rubber or brush cocoa farm is something you have to learn as a life skill. Marawa de wedo omeka ya fe ama ebe na ya sue aba he. Ome na ti oya na ya so aba. Abe yo oyi. Awa oyi. Kuda ni aba ni asolu nu kinokhin, asolu poho. Na piri. Ugba aba ni baba mu ni, aba ni na ko keke ni, no wan abe na ya o he, no se na so, no mai se na so abe yo Ave dogun de yo na la be na ya so he obe mo ba o na ti o ya na ya so ida ya gbe ukpu oge ifiebo na ne na be mu da ugungun ka be gbe na be do amu da na ba ni do alaji awa o ibi na we mi be suku Mona ma ye di umu ma evi eni onwe emi imunarebo unga mama be na ya so aba he imunarebo unga mama be na gbungbe koko he aga mungbo akaba yo aga mungbo ake koko yo wete nware eni be nware na ya so nga mo we imunarebo ugbe koko yibo Udo sukpe koko gebe ne koko mohe. Oge ibo gebe no bohe. Igo ni. Igo. Koko kin. Igo. Abakin. Wi na rebo. De kina ne na rebo. Ugba ba rebo. Ugbe koko be rebo. Na yakin go. So ba no yo ko ben boven ira yan ga wa no dey no yo ko ben boven nda osugba ba sugbe koko ani mama mani bi muna mu fua ma we maria webo ugba ba gbe koko de baba wa yo fo ye ti mu dan yi amufua igo no amufua arebo ayagwaligo ayawogo wandia aya tafia ya obense de agwaligo igo ro wa sigo aga so aba na to yema a supse aga kekoko de na to yema igo ri yokogu ma igo ro wa ma orugbe baba rugbe ye no ya kingo it's a life skill o me na gbugbe koko he o me na yagbon he upupo ne koko me ke na ma no me ke na bege e ke no na bu aya akolo no be adege ya sikoko iwu na no kokko wa no aya ma bagbon ifien o yakin ifien o yakin o ma e la na ye ya ma mo mi o ma e la gbe bo pa go ye igo rugbe koko igo rugba ba ogun topa no kai ma won ma sa ba gbo salo ba yo kan awa asa ba gbo salo ba yese asa ba gbo salo ba o kan Ubogi hunt games. Our young men are taught to hunt games in the bush. Ubogi ugwe uvun fioto uvun oro fioto
nu ya mo filter ugu fi osisi nu gbe ara me aya ma mo rin barade bagbon won ifien o e no ebi lo babo yan sen yan eden yan ha yan vie gwe yan vie pia o von filter aya gwa arabe on ke don von filter dès que vous faites autant de vous mieux que ab maman et que dans la vie au bois ta maman et non au fond ton akin et que dans la vie au bois voto a maman et rien non autre non ogo kano ou penso oge uzo nakin donc na yoto wuha ama moye ben ya isan oge uzo abe bien isan oge si abe on goge si donc na uzo isan go fioto abe on e ki no fioto den na yi ati ka go uzo iwa me no awo ama moye ben ya kun ile avu go fon fioto he abe ma moye ben ya he de o fioto ruwe de nyon ruwe go ovuni ama mo ewe o ke no la oni fiuto o me na te ope no aya la fa de okode o so lo bo ndazi o ye mi gbo o fiuto ke tunfu ona la we o ya fion gwa yu we e ba ni na ya bi ye do ara bi e ba no na ya bi de ara mi o pe ai ba na ya o fi to no pe na ya we mi o do ba me o be ton gbe la ba o e ton ko da o ya ton se e de que dans la dia e que dans la dia ni yen wa ten fo no fu e aro na de ge fu de ba o ko se kere ayo tege mona ma vi no ya gbo fi to eke ni agwa la ni aboe ofito kian yen ka abe ka mo ni agwa le ope o pe no ala fois abe ka agwa le ope ni na ya ye ran khoi o mana mi ope ni o mana ye ran khoi ege no ya agwa fito gwa wa hon ofito wa le ope fois puru orie nda o ma mi ope ni awa gwa le yoto o ga be fi osisi na ya gba me ave mi osisi ba van ave fi osisi ba son avant ya gbe me e me ki ba son o me ne ya ba bi yan he na ya mu ja ke yan e me o gen akin ami opa mi eva mi ha mi ne mi sen yan wa yo ere wugogo wugwegbo bena ya mu dia ka ya na ti gbebo abi wo yi de ya so ya fie bafi na ti bafi aba akefie oni bafi ka son ka van wa ya gbara me oni bafi afeko bi owe yoto na ha ge de govan abi gbe na ti aka abi gbagba yi han era no omera no de yoto e oni zo do aye oni o kan do aye wetin gbaka yo utota yi won akani u akwe amani umosisi ne ora pe wo gason ni wa mi amani de odi uzo no wo kan o do ri omera ni o ke mosisi dai gamaza tama emoyi aga mo yosusi aku kekan be no keke be ni abebo omo yo bo consisi be na ya consisi abi ma moyi nda ge na de ami na tie bullet efu aya gbara me efu ni ya ma moyi be na ya consisi it's a life skill ama moyi manedo imama bi omo ayi nana ni kwangbe ifinaka taban abe mamo ni abe weli han ni ana mi fi kwangbe unda ifini wa kai umana gwa kai o ti wa don o wa mo obo o wa fi we pianbo eni wa so ro de fifi an pianbo inwina seba
ta mamma even here. Oh, Yafu now, oh, my Yafu. Oh, my ya, Yafu, no. Oh, okay, that, Titafu. Cut palm nuts from palm trees. I'm my even I offend here. I find a din. If you want while alone, I had to do woman. A dino, ta find I won't do a din raw. Or I can actually, I'm your water. If I get din raw. If not, you drink or raw, than I you drink. I'm my moe. Boy, I say, or she be by money, or son of why you didn't. I'm my moe, as I was dig coin. It's a life skill. Ivano, what you doing? Now your wedding, no, we are my hero. Now your wedding, my hero. Opa, why do she say, Equawe? No, okay, I say so, Igbon. Now, Koya here, Nana, Keda, as you wounding. As you wound him, when I muda your hair, when I even I muda dinner hair, na quo, na the code of the ama moe, it's a life skill. We could only appear like the wako a poker. Why do you appear than what poker? Who could do fear? Who could go fear? Can dinner ye? Where I said to what? Fear who party. Oh. What do you mean? A woman. No, I can't find. Oh, Eva, Bonsoya, who could do second dinner. Who could do here? O piano, a cure, o piano, o bet only a cure, o yagbosa, o yagbo, a cure. Who do here? Who do be a can not offend any. Where be a young, who do swag will be on, who do swag will be on, who do baby, who do swag will be on. Edini o mugbe no ya de wa we yo bona we bona edini no fiani o wa de o yan de we be egbe na odukun we ye o nwadi o bi egbe na no make it on de ama mo banedo is a life skill ana mi o fi gbon we de eta wa tun odefo a Udenia imiena nege imiologan udenia imiena oga agriculture amiologan bo yi agane da logan ana miedin be na ya fan a my moe manedo ugbaso abe yun dini abe mi no gbegbe odo abe mi enye odo ni be na be ya gbenye ni he abe ma moe awe ri omo to awe tama we amienye hundin enu we wa fanfwa enu kodo fanfwa sanfwa o ge kakabo ge muda ko de aka no kwikwini ge ka twasen nya is free din te ma se no bi no ge o menwon omo ge won we ka ge u dogbe ge u ma we ri o yen do ge ore o agi asen yo wow ona la wow oni auru o ma so hundi o ka pe bi pako pa ka pe de yen ro la dian de yen we ro wo no awu ama mo is a life skill ni fian o ga gbon no e fa na o fe din na o ko na do aya ro ipedin Nanado ya wedding. Okay, wedding. It's a life skill. Look at the world. Initiate into age groups or age caste. Àwọn ade level obopia. Okay, so mo pe ìwé va den awo. Amu gbogbe adori ela eoga. Ono otunoka onomola ebi robebo yen kakin yani agbogogo na wa pe yo pere be buki abaya aku oni mate ebi robebo ebi no re bible no o ke wa pa do la yoga o moni ga so anze take ane take no e toge kana ala da we so wa
Odori ela oga odo arun pon. E oga ogbepo. Yeme de ba iman ogbepo. Ekpo. The masquerade. Ori bieka. Dere nwa me ya gbepo we ni o. Dere bucket ya gbepo we ni o. Ado mu epo ru a o. Aya abi awepo. Abi ma na ti awepo. O ya de ba ya we. Yeme do agbepo le lo we. O kaka bo we abi ma ye be na gbe he. O me be na gbepo he. E ta wa we sigi. E po e bo na do agbe we na o me be na gbepo he. O me be na ya kun epo he. O me be ke na we kun epo. E ke na gbe wa la o. Abi to meyo we no wa ge ogbo age o. No ya de no rugbe ba. Ima be ka ge imi ru ba. O be ro. Ore o ga na do kini. O ga ipa ba re o do live that egele. So pa mi ne o ga o bebo. E o ga ogbon dugbo. E o ga ogbon deki. E o ga ogbon de eze. Iwu na ki na wa ka o ka we. Akedo fi gele ba e no bi ama gba igele idowe we. Aya ma mo ni o wa no ligu egbera o ma na le na o ma e lebo e obi ebo. It's a life skill. Regarde à maïs non gualoko. Regarde à maïs dans sur le tout et bah au can y en a ouais ya. Ado. Et nous avons un beau ni tamwa. OK, va pas initiate into adult elders cast. Odo la egele. Odo la to egele. OK, do ri odion. Odo na la to egele. Wo yan to bo wa la o. Wo be ta we o se no la egele. O be me na wo ba ni abudo danyo abudo veve abudo wo nerun ne. Odo la egele. The able-bodied man. Ebi ge gbegbe bebo awe ni egele ya ge ege. Egele akian. Oda even ya ebi ka setiu, even ya e wa setiu, even ya awe ni wan de gbe wo ne setiu. Igele o mo de weda de. Ari oko igele no. Aya gbin na igele no. Ima wo is a life skill. Odo la to igele. We la to igele o mo gbedon ya do ri odion. We ki o ma se no wan na o so e dana wu. Una wo bo o do ri odion. Na me do ati wo odion. O be me na ya ri odion. Eni wan be wo tai. A we ri edo yo na ya we. A do me wo odion ku. Aye gbo ebi na me, aye ti han nu ebi na me. O me ti u do awan se na ya bo hien. U do awan se na ya we ewi ke baba. Ke bo ho. Ewi no re ebo ni ba be ma ya do ma won e. U do emi, a be emi. Ewi no re ebo e ke na bo kwa yi. Bieka on iku be on ori be on anyone na ogabo ya be die da yo na ya mama mi awo emi ne o emi ne mi ori ba we o e ti ma pe bo na yo ya we mi kemi nda amai mi ne o mo kwa don wa be bo o ma emi be bo de bi don yan o wo ya we bo ori la pa wa o ma emi be bo enroll in monthly contributions group. Aya mama mi bedo. We no more ate wa rene ona ya no wo bo. No de ba otu oro susu. Otu oro susu. Otu susu o e uki agba adosigo koko. Amu na ho pa. Uki na ibe de abese koko abebu na wono so egbe. Uki ebe de abese koko abebu na wono so egbe. Igo ni amuni o ya awo mabagbon de keko ade igo ni no mo susu no so egbe o mu o ya de keke de o to ari o igo no so egbe ni o ya ri o to de wa obo igo no so egbe ni o susu ni o ya de pamaku o ya de ran no ya bo wa e so we se koko o so egbe o ya ri o ku Zave gbon e mama gbon popo o susu ni ogbo wan sigo koko banki ma na banki egede wa ifia swaba fu egbe una lo ma be gbugbo koko u ya sigo ni koko
ukuki wa no azo aga zenu we zenu obi we zenu obi o we zenu we aya di keke aya de ipamonku da akan wa aya de na akan wa aya ri oku aya sige suku no mo. It's a life skill mana do ima wo ima mabi mai ubere o susu ebe bo ba ye odian ma we mu ese bo odian ma we wo susu be bo odian o de na ya bi go e de so susu ni je no e ba so no wa wo bo so ma we o mu na ti obeva o be azo beva o ni ye ma igo na zebuki yen zegbo igbava do ku ipompa azebuki yen zikpeva e ga na be ya mu na wa abe mu eva we na igbava mami ifie o oragbon no manedo maron manedo maron manedo imama bi mai no kiki ogi we na work a full time a full year farm obon ele ya fe na tanasi odo kiangi pa ugbanso ose na de ku mso ba eri oku odo amugbo Oge ukpoho odu amungbo orukpoho de no ewe orukpoho wo no orukpoho wo ewe bo e wan de ni ibe oga kebigele wa ge oseti amu emi na tie ugbe hiabo onya wa ka fi ebu po agba gege awa afi agba igbo Oge kakade amwene yo. Oni angege ya kiki abo yi kiboka. Bupo e wadagba wada mpo he. U ya kiki abo yo. Esu ki opa ohun re na. Esu ki va omone. Iki abo yo ye sogwo. Oye mose. U amugbo ki abo. Una se baba ohun anu na doge bo wa won wa bobobo wa won ya wa mo. E ba ni na ebe ni ragmo na he. Oragbona he ekowoya ala so oduwe ye kan o pon salobo wo wanya no gbukiawo dogi ye don de o se we don de o to no ku don yan ga do fian o kwa orivon o gbukiawo amuri eki ayakin o gbukiawo de to so ukeme ukina ya gwa o eki abofo o mofo de o gupo ni no ikayo kaka oni aya ogu purode runda na de oke hani oke dani okpo don foden oni ukpoho ugbukabo ukpoho ugboka ugboho oka afone ugboni abe mgboka we o oka afone ugboni ogbuni ofone fokuma idogbo iru agwa ka ayo udogbo iru agwa eyan yo Ugbo oni ugbo na wake ugbo agba awara mpo he una ya fie udo gbo udo yo udo kun udo gwa udo bage udo fie ma udo fi abema udo gbin woria ukedo gbin pipen ukedo pin ma kodo gberu kodo hanya ukedo lahun gbore oni ugbo ogbo Omono inwane lagile na la yoga don lagile na omugbe na ya mugbo upo ewi ifien iwori manedo eniki ina ya mamami eniki na ide gbede de mode no de ma tori ku ifien o oge ebi edo ni ku emi ku oge pia ata na wa ya wese so bono de ba ma o ebi da anya agbonu so body mi ma so bono gi ma kon de wa na gi ma mu foa ni ma meke na ma agbona ma gbona meke da mama opogo zogo eri ono edo wa ma o edo wa we fie o edo wa fue o edo wa we gbe edo wa fe edo wa lauda o edo wa tomu we ni Jesus Christ don yawa isa wa ya we se wa no re so ba de ba wa ya o afiangbe wa mi o lauda wa ya mi o ya pion e na che she no la hu ta gbon ya ewi na ta na ege wi o bo we ege lo bo we ye gi bi do we
If you don't mind that baby good, no matter in Matana, the end pay any other getting at home. Odana Quay, Natana, I be pay by Akutanako. Never be at home, bidding me, yeah. But you Salobois. Or was you one Mawabun, he cannot baby yisa, oh, you are me. One of the Baman Dukina, who you are me. A young boy were me, or Mawagmo. You know, by you were here. Ovon wa avon ke gbigo ke gbọmọ ke gbera men ku to men ke fe e yara su abo be ni o salo barun dazi ise oge do yara ma o ise o mana ma ye mi na ma mi o aragbon o ga kan eni e wa ero eni e ma mi wina eni e ma ni a o gwa le mi re don ri o gwa le ke no na ra o gwa le ke no na do yi ege su dun giwo ege su dun giwo e bon salobo ya we se nu u Miami ifien o o ga gbon na kana ifien o ga gbon na kana u Miami o mo no ma mo gbon ya we ifien o mo gbon o ya ha o do ri ta kun yebo salobo wa mi dan salobo na ege wa ri aginu wa o salobo na ege ma ri aginu ma o wa ya we so o we babado o we yedo wa ya fe don re dagun wa o I think te ni bo da doge o asa tin su ni bo da obungbe yi san gi no na hire ke no so bi yi san wa ya pion o se wa ya pion e subscribe ona ya we evinata na oyema evinata na ma yoboyo evinata na wa ya do gbe ata wa we gbo wa ge bodo ku ma fa we na we mi na wa ya subscribe na ya en ge bu no na me na je na ya en ge bu no ge me na ma be bu na ma ni bi edo so ba fi angbe ma ya ba fi angbe wa bi ele ba mo ma bu yo ibi bo we ya bu se ba ya yo bo se ma na do wa bi ele ba mo be ni kata sun ya wo be na ya lu ye koko e gbe zigi u we be no kake o sa lo gba o be ye no do no o be do ati en ti wo be no ti wo be do afran ti wo kan won wa ga me mi ibi edo e te gbe mu wu mi be nu na ye mi ro e gbe wu mi na de mi ama ma won ya u ma won du ma won ni u ma won o no ye no ma won me gbe di o to e te gbe mu wu mi ya ma ye mi ya o no ye mi ya ro me no go na ma wa de ma na ro pa ma ma be na lo be koko Kudan lo be ke ya meswen wa da gboti ya hu ya he kun da mama wewe na wu yo ya wewe na wu una fi boyo abena roni be no keke una bi hin we na wewe no keke da pe si fun ye igbe si fun isan okuo ni ihin ya do aladan wegbe ihin aladan wegbe ihin ni okuo mi e ba ni egen la odo ye egen la wegbo oko no ko na vi owo daduku no ko na la me no ko na tu ehin no ko na tu eye me o no ko na ti ogbe won o me we na we he no na debe dio mi ya amukari ave he wa kyo we ebo na we baba odo o baba